fa maloatu o mai le yaso o mai la usava linga o mai tu te silafia si fa tu la utala ele ma fai ngai loa se ma losi o so to langa fa le nganga pe ale aingi me ruki ai oi ale tala noni sia oi ale fai ngisi o kala a ele ui vangu le akaoki ele ai so ka ua ele ka ua kele la oi le soifuanga ngi yes aua tatou te nau tatou te fia pa i le whaola i le ola e whavavau ai ke musuma e fefe ma i pala ai e ke ui le vangu o le akaoki ele whape ngale o langa kerisiango o lau whamalosi le vatu le amatanga por kalami nei teimi ma nei vai tau o tau sira silatu ile tau faisalu i mai a mese fo i ore upu makala whaonga mai e Kiapolo lea ia matalie matahen mai ai tua mai sila wa levanga leanga mai o la tau loto. Let me make this straight and set the record straight. O le ola e whavavau e ki le sa varivali e ma eva lau fau maru ewe ele ai so ka ua i le olanga ele ai so ele se mea le ma se ka ua oe pe a wha pia te wha amata nana ma e wha pala ai ke ua whai mai se si o kala you're no good iwe e bigan na la te wha matalanga e ua whai atu se o ha ua o ki le popole po a kala e whai mai lea pau ale mea au angi pa ia se mata o lona whaata ua lena a o whaafitauli mangei mau mea upu makala se tau kei tau te sila fia e maa fuanga fia kalangoa ia asiata because there's something good in this guy ma fuanga fo ngai ke maka mai ai e sa ola ukala e ui e ke maka ki nga e ke maka loko elea e ke maka loko leanga e se mai atanga tai ala le yo la tuloto a lo to that you will still watch and you will still follow me. Why? Because o lea tua lea e kokongo o le urupo iyo e fiwa la whaingar Kiapolo. The devil is a liar. E fiu e harura Kiapolo ke lo oko e unu i kangaka e whaonga mai ai e vaile le fia le vaenga fui e ka share solo le au le nga let me say this o le nga foi o ilo ia o te ilo ai le tangata le make mili kingo a o le loko le anga ia o tangata i tango fita share ewe tadia ia sia mafine you know God bless you because the Lord knows I've got nothing against Yahweh. Got nothing. Anyway, so I have to release my forgiveness. Si ma finesia fa mawile ko Yahweh. Fa manuia le tu o talon na. A faila o tatia ia si fa fine masian tamalesa e amatai amatanga. Afa yo le wa fa sanga ma yeah that's fine enjoy makua e fully e ke enjoy makua fai mai au ke fai fuale ya tau fai mai au se or kanga ka ya ruire li i wa masangi e kau manga mau kala ai o te fa fetai o fa ilo ia o ke ilo ai le yuka le mau ke felengi o ke ilo ai au fa mai mau kai mi le ku mu vale fuala au page. So if I onga mai ele tua me asia foi kengi if I onga mai okay lo it's a testing for me who shall I delete o ai ka kaunga a faila le wa te i wa o ele ata to len ka feelingi o vai tunga e ke sia inga soro me ia a faiti to fiu ko su e o pro kanga oi bye fa fe kai fa onga mai sia ka mai kai o te lo ai oi manga kua mai ese au wala o finga ngalo le tua e ile si tei mia whaonga mai e ile si tangata e testai e ke ilo aile skangaka whaaftai a ila do o lo concern
Whaftai ai la tau o lo tusi mai. Thank you so very much. Au asiata. Se ua o koka malapisi ngā mea. Whaavase ngā he tangata ia ilona maa whau. O lea ea sa kahanga sala. O lea ea se maa mea ua se. Ai awange ngalo. E va ai mai lore Kiapolo Laa Maua. Fikiro. Ai va ai la e fikir Kiapolo. Ai ki e mea irunga makama ifas Kiapolo. Iyo e fikir Kiapolo. Ai maua i makama ifas Kiapolo. O lea la leo winga o lautala. A sa o halo wha moe ele ai ma se mea e ke popole e fua. So o tau fu ia e tau wa mai ale whawhita hauli si mawhine le. It's okay, let her enjoy. Let her enjoy. Ayo e. Lai sila fia e lea kua. Sila fia. E alu fo ia ale tangata. She will get tired of it. Kaku kakalo pia. Ai whawhitai. Ua o wilo ai. O e lea e ke whakanga aka mai. A o roto ele ia. Ia le na le wo fai atu. A fai wa e fiu e koe meli mai. Iska kanga o polo kangai. Au tangata ia. O le wha wai o ala whau pe ama whika wii. Kisi afungia. Ia, le wo fai atu. Isi au mai kai i le tulo wa ele a fia fua le totele. Au isi au vai kai ele ka ki vai e papangu ai vali la nguku mu i mea le fast fight. Tumu atu fo ilo ufale fa dau mitia fu tautai ai au vai kunga. Oi ka usoro mua mai le au vai nganga. Ka share ka lie. Ya tawa beno fai atu. Ele ai o tele era tua o esa e fia felengi mai akia. A vai foi na esa olo fia faitala. A vai foi na esa olo fia faitolua. A wala nga ai malesi me nga le sa wi ku o me fa bengi. O le spirit nga le la fia mai ku o me. O le spirit o fia faitolua. Ai a sau la o fia faitolua o sau fia faitolua. Ai ke o vai mai ele ngo se asia kai le ngo se li atua. Na o tato fai me mariam tetelie ai le ai sa nga me. Mo ke ia la ia le o kami solo ke ia la ia o mai fia kama o le falta ua ia te ia o fa yatu. It's okay, leave her alone. Faikalia ngaya I've got nothing e pino fa ele iso na ta ua tele mo wa uma ne mau ngasu mane mau mea tu ia ile tua kakuku ile akua leanga o au ele ai masese I have let out to and I would love to declare this ilungo por kalami ai se tasio me alo fale tua ya tia o le discernment o le lei o lo uiloa oi o ke loa le lei le sau ke sau ya kia o ke loa le yukar falaka ele se fo i mea i kele nga ukala ngoa mo so ke lo le ya le la fo ile na pe no fa yatu o ke le feelinga I don't feel anything fo ile le i ku aku fa so asi ma finele la ole nganga ole tua e ka ke la ngai when Sam came o kango fa kala ngoa during le fa kala ngoa ma Samuel ke lo oi kua i move le nganga o le kua whakarangonga nga o lo ula ngonga ia. Yes, that's the truth. Keep going, that's the truth. E se mai lai mea ia le ai masoka la ngonga inga ia vai le sawa nga nga ika o Kiapolo mar fidi ai wa mai fa ka sia vai la le wa ku ule me nga sau ngi ka mai wa tu ula na mau na sau fa a le ufa sanga mai ma o mali yo fifuingi me o fa bien nga fa ila lo ma ko la mar ma singa ma fiku o fini me o fa bien ya na o fa benantu a o awia
o a umani tala ma mea tau te whaia se ele fau e sa o ai lupe makasila va e sa o ai poka ele fau ya hau nei mea ele fau wa o malama le lei au wala ngalue mai Kiapolo. I am well prepared o lo utama fa le nganga foi o lo tapena ina i le upu le tua i le aso ma le aso o se kanga kai kumu le nganga pa ia anga fing fa ma kai mi se fa tua lo tala le and some of these things o ke keeping anga and some of these things o ke lo ka ngo fa so ona nafi fa to ato e faia le o se matai mi malo utama fa le nganga talu mel fa ingor tau sanga malam tango ni tau sanga o ko si le fior ma ko kalesia there's about 500 members so if I solo ala le fa ingo ngai appointments wale o toi mawale 5 years ago sa tele ya le taimi sa tele tai vele ko kiki apo uma ma ke fa so ma lo ko ma fa le nganga patu wa fa tu pula ia le ministry ma to tele ia wa ke le foi ngai ai na fo e mo me foi la ko o winga la de fa ye tuai va ila tato o le ata mai ese and I thank God ile musunga nga ku ele tu el fa fi au ya waita eu fa so ko ma fa ile mako kai mi ngafi tar suma afros fulu ta ya o nafi fa so longo matu appointment o le winga fa matalang fa ko a ko e mawale o se kai mi ko e au kalu fo il fa fi au ma tala no ma ya me se na affaire fa fi au proclame o upu ia nga whaama mawhai waitanga ngafi. A lea ua sausa o a ianga ruenga Kiapolo anga ngi. Mai upo se o whai whiau. Asiata. Aua nei e distracti mea tangata. Focus le lei oe. I le whaasingo manga nga reisa i le atua le porkalame. Ma whaakulai oe. E ke fisoa soangi i le whainga malo ua kula i mai. E whaailoa le kele o mea i le o sirafia ka ngaka. Keep focusing o il mea ngā. Aua e te afe fua i tangata. Ma aua e te tū fua i tangata tau vala au mai aki oe. Leanga e ke le au sia i le mea o le ke ngau iai. Ma alfa mwe ngau le tua e whao ngā kau ka ia. Lona lua vaenga na wha mamafa mai e whaiwhi au. Anga ngafi. Asiata, se o wakali i whaale anganga. Awanga ingalu. So se kaimi ai sa wainga ma whai ai upu ya ki oe. O le asiri fo yonga le anga upu e whai me ya kia. Mongia. Kele whakua se kala se kaimi fo i ke roha a o fo ia se kaimi a whaakanga e le kua e la unga ilma tu whaiwhi au i se asa. E ngaki confirminga la ukala. Langa whaile mako appointment a ngafi la fo i mo le maulu utolua. O upu yang wha mawhai waita ngafi. Mua ia e kaulai ma e focus i le whaasingo manga ngā wako. Aua ke kūfua i kangaka. Aua ke ango fua i le wala au mai a le lalolangi. Just keep focus. Longa lua. Aua ne ingalo. O le kaimia e upu iai oe. E silia ku fo yonga upu ia. Leanga o au louka mafa leanganga. Leu ke kuyo ukua. Ma uko umar whanga ufa leanganga. Sila la Samoa. Fai ang ngafi a forse fulu mako appointment. Ai pingi mai ang ngefi kar Kiapolo. Ale wa afia se ukama falenga. Mal tau sila fia valo ia le leir ka ngaka o le akua. Sila fia le lei ai awa ku ke popoli. Awa tatu te popoli. A fai o le anga sila fia. A fai o le anga sila fia e waita malangonga le fai fia. Ole akupu le alanga nga lenga wona wa ngafi ba vai o ka fasala lau o ke saua ka ukingo ayayangi me ka ula pela pe fo ila u fa ka kainga ma me umor prokalame mangi vaenga e o ai e fa kongu e fa poko fo i fa fe au le upu re ku e le ku fa winga la fo ila lena wala yo no o fia nge fia ke lo ainga ko expect o mau ke sau lo makua i o fa kau makakau pi o fe ko ainga fe kikiri no
o ana na fina toe au mai ele upu le tua moa la foi lea iyo ale la wa ku wale umanga wa ale wa fanga isi au fi au ia tatia la isi le fia nga pre war na ia wa nafi ale wa tupu nei ia ka ki ile akua eta otola vai le tua ia le na vaenga ai ile taimi ele te tawaina tatou kolosia le lainga ele ka kaunga ku kolosia ia ole tala fo ile nau te fai atu le nei vaenga ole fiafi o ko fo ile ko ke ka sheinga ngai mea pe yo no fai atu a fai ko ke si la fia le fa maoni o le tua me se fo yo le tato no tainga ia ka ko kau i mangur ka ko por kalame manisi o me te tele o lo fa te tali mai ave se ia le lau me to li se vili ma ka ki ia ele te tau na tato fa fia ingi me fa pe le ngai to te si la fia e ye se tanga tai la lo le la e karangoa ia fionga le kua ai fa uma mai fai upu palau vale masai sai ngi i mai kamali anga kangaka now o ai se kangaka ai fa penga ai fa mai o se kangaka o fa ngai le tua e fa ngai le kua kangaka e ka ulonga suafa o le lau ngutu e fa manui ai o le lau ngutu fo ile to fa salai se ivanga na le tangata ua matua fa le tonu na mafofa ele au wala le finga ngalo le tua ini tangata e pala lau vale malau lau vale ne ai si vanga ngala e se ka ko loku le ka ke loku ai ia ngai ka ngole o ele le ke fia sianga mi mai fa mai o fa ngana mai ele o isole ke ofo ia hangi fa nganga mai ele tua fa nganga mai ela lau vale ma parpal lau vale yeah, now no to what to for pena. No, I'm fine. I'm fine. Ele ai ma se me ele o saki ai se mawalunga o tatu por kalame. Ai se vaenga o te fa to ese ai I na yo umatu fa le nganga. When I say matu fa le nganga, not only waiter and melody, ia fata and melody. A o he fo I o lo o mawalunga le la tu mai proclame le nei o lo ta ua I la tau oni matu fa le nganga ya uma mali antawa. O lo kapua I mai o matu faiva me se proclame. Ma o to uma lava e alo lo famoni nei proclame matu uma lava matu matato. O ko nga lo ka fa ya ko fa maluluak. And for that, o te fa malulu atu. A fai foi ua si pai se la manga le ngai ko ke se la fia nga mafua nga makawafia o se nau ta inga foi le fa pe ai o se vaenga tau te tu fa tasi ai I sa ilingo la mi ko ya au ave ma mea ua ese ile me ua kula mai io so and for that ya fa malulu io e taua fo ilo tatu langona le leio le taimi o le tua ia waka ko ilofo ia ele ai tu bea sia mafine o le tangata ele lei io o le tangata ia na faia ele tua kaunga le lei a o spirit o nganga ia e faale anga inga kako kamalanga le ai makua mafia fier kimini a or kangaka ele lei kako ka kalo ai fo morko fingi io talo moia o afo ia usau noanga o uma upu wa ela la fo mai ia manama o mea wa e foro mai mono tau fa mata mai o tele tu fa fini o kumu ku fa fini o le fo I kumu ingi la fo la ngai fa ngofia ia uno malam ai ngai ele te tau na fa tau ta fa pena io ya lo bingala na le no te faiatu ya it's okay enjoy o ia ma eva pule o ia fa pea o le tautai ya le la sa mai ai fuilele e manga ia ngai ke le ia au vaenga fuilele loko ele mai I o ko maka ya then yes please use my name to do your followers le ho ala winga ku tau pe lo wingoa mai tango I fa leanga se ia fafonga le langi la utatalo e vatu mo ia nga pule me ale ole akua ia
Iwe. Wangi ingalu. Langa olai fa mer kus pa ya ise me ke manga o ise me ki ngai. Ye ka wile ku. Wala nge e fa pe fa umi lau tau fa leanga ma me uma. Ele o ki nga le mu welo taloto. Mo ka kuri vai ile ku. Ale fa iso ala u ka karo lo fa. O ila utala masani ana fa yatu. Ka alo mai ama ka alo mai. Ai o yo kuri vai ile ku mo ka ngi ile ku. Maka wai oi. Iwe. Aya oi ke u anga pongi lo mo ka karo. Maka u mo oi ile ku se ia lo fa mai fa se fufu anga ya oi. Le anga u fa yo fa ki nga. Ai fa manuia bon le temi fa manuia le tu ye te oi. Ya te lo fo I tato uma ai me se ai o wo ma pa anga mai al tato por kala mele ni. Fa pa wai lo I. Fa muta I lo I. Makilia ese atuai mai. Ya, le mata oposia mafine, please. Le o fayatu ma utito e fayatu pea. Leave her alone. I'm all good. I have released my forgiveness. Fa manguia le tua ya oi. Le o fa manguia le ko ya oi. Au umanga me o e fai mai ya. Lord bless you. Ioi. Ya, orenga. Mole la awati to la fo mai fu ngi si ma mea ma kulanga uma. Ai o ala tu la fono. Ya ele aula ya ila utala. Tatia pese isaule ya taua matulanga umalanga e ya usa wanga wa makwa onga. Ya ole ola maulo ya le moki puki ya so faiso. So tatia pela ala na le tu la fono. Ele faya na o se fai ngole na me walanga ole uta ume tangata mete no foi West Auckland ma me uma fa pena ya tatie se taimi se I ukarkala ngoa ya Godfather a mo wa ya fa mu yele ko ya oi te talo ye to fa sa ngale mulo ma fu fa ma to fa sa le ya tonu ma fa tonu fo la ule tu yo wala ma no se fo mon wia GF ka fa asiak kai mo ngi foi o ka felo ai ko ke mo ka mara pa ko ya le fai ai fa kai mo ngi ya abo ka ko felo ile lo fore to ya fa se mai mo sa mo ya lo fa ka ya le na ya oi fo ye kapea ya man tu la o le tama la fa to pe o la wal le po ya sko ingo apelamo ya ai pe tati to musu to e se falangi ngo apelamo la ngor falangi nga ka mau ya ai pe la va tu tama to me ya e man ye na e wala ma ko ru ma pela ai sinia ya e kai beia fa wa un le aka ho ile o le aka Hercules e se Hercules mo e se le Hercules le wa so o mai sa o nga ya na ku sa hai chief ya para mo ma no fo mai lunga ra ya o kamar fa ko wa le vo le mo le a pe fa peta ma o le au fa mo Malanga si kiri o maka awa ele ngai ka kawa ka o ko rua ma plamo le ke level 4 ega ka pe nga ya singa me fo ile le pingi ai o ia ka ma la fa mo wa ma ko fa tu fa mo wa pi o fa ka si faith and hope more charity dai mama wa mama wala ya langa ile mo foi la langa ile love mai faith hope charity and love si su la po ia vede si lua ka ilo la ile vai pa kuranga le ya le waro go inga wa ro kinga inga apple charity and love ya langa man tu ile mo fai tau pena event or tasi tama o fa mo ya o le fa mai si pi mangangi le va tu tama o le lolangi ne ai se le danga o kumula langi ka ka esa ele si fai a unha cara
sa kala le si fe au le kare fe au go fisili aku ia le ko inga le ko inga sa va o fo ia ku fe au sa va inga sa fe au ma ile ka di ko inga inga fa foi le fa evangelia fa ngari nga le tu fo ia ku fe au sa va fe ka mar ko inga ma sorte o ma si o kari fa me kara fe au tama e ma tia le fa ngai na le li o le la oleh fa mo merko ing fa ngai nga mai tama e ma ka ukia le fa ngai le li o ngai la o rolan ma fu ngai ke le fia ka mai o le la le nga bo tum ya e pe o lo misi e pe o lo misi o ngale ke ro foi ai ka mo sa fia fa pe nga ai ka ro so ko ya mo le ko mo ele nga se mo ka sa e ko ke ka la ro ka le ko ya wala la ka ko ngi ka ko sa mo yo ila to falanginga ya ta o ne la si ka ko ingo stui tu lepa Grand Chief of Papua New Guinea Papua ya ele ko e mo wa se si nga falangi ele mo ora ho ke lo Papua New Guinea ke nga ngare ofu ko nguku ngale ya wala ka la yo ama ma ya Papua au ke aka e bi ai bi le lava va tu fa yo fa fonga sa ke le lai ko nguku e kala fe ngai la ya ole ala wala nga ke lo ma fo te lo te o fale ya so yo te va ai ese senga upuia o menge yo fale kuno wa sa u fa ya so ya ile wa umanga kai akala ku ngi ko kasino ke kele fo ngai e ya ile le maina major grand le lo langa ru ke kau walu fa winga upu Grand Chief of Papua New Guinea so ai ma ko ye le maina o yo le mini o le maina major grand o ngai ke le la ka ma roi o I Papua ke le ai ma ka le fo yo American menen ka ko fo ma ka yo penga e me ka jackpot si de fu yo so ai ka de fu ia wala nga bakers len tato wa ka mi biro so ima tato mata ia ila o fela o meia o fela o upungei io la to winga mai le fa nga ina e la po yo pe ha jackpot ke vai la po ala nga o fe ka ia ele ka ngo ku le i o ile ka yo o le la o ta vai tu wala ia o papastui Grand Chief ya Godfather e kaurolanga I maso fa langinga nga Godfather tamaole fa mo kamare ya ngana ya bai lim fa ngai fa yor kamau ki si masi da ngai e la fu ya I Santa Claus e avin men nga mana ya tama o tangata e ye fa mo matangata o le ni fa mo e pe kama fo fa ko pera mo e kama fa ko oi na fisu ya na yupu e ama se ilo di yo to mo fa ya e ama le yaso mo ya ka ma ga yer ki yaso o ka fi o ma fa ma ga yer yaso wa ka ora so malolo ya ia ko malolo mo le sko ga ya lokula sa o so o le long weekend le tato ka fiola sa so long weekend fo tato Waitangi Day o le ase fa ta o le Waitangi Day ia te o wa leva mautu sanga wa e ola me soifu e usila o te lo o e wa e ye le so tanga foi le tanga ta fenua o maori mo ya me o le ase fa ka o le aso I lo mai tau o fa nga ko nga foi nge maori o feringa foi le nga sai nge mo foi ma perka nge I kai mi ho kolongia ia le nga ave sei la ko fangu ma sami mo vai pe la ko nga fa nga ko nga so nge ke nga me ia la nga ro mo ku ia e gusila la ko ai ala ngo man ko nga le ka wo nga me
langa mako ave so ke fonga ngi waitangi te le sanga nga o fa ye o so ke langa kukusa ia kakasa mo ngo ka foi kula e prefer kula fo le fa o fo ngua le RTR 2008 wat mako warang haring mako sa ko ngon ma fo ngi iya le ilang la unga le la o va ku le ka mau di hongi ama ko le mo ke mai e lango kom ka langa kusa le me nga me la fa kula e pesa mo ala ma kula e para lo te ona la ai amare ora kom ka ala fa sa bo so le fa kura fonga akule pa mari cha pipi e se fonga kai pe al mele ko ke le fa ko ke finga o em ko fa ma ku so ma lo ai o mai lo la ko ya o fa ko ya e ma ko hai chief le mo ke mai ma ko o ke mo skula ka le ya la nga ka wor ka ma lo le mo ke ma ko ya mai o mo ngo fa ya pongi fa so ke mo au ya ka kangilo le fo le fa ro mo ye ko ma uri we ngo fo ya le mo le ko ke ya o ke por pongi kas ya ba ngo mo su ma ko ku ya ngo ho lo la ngo fa pupul me ha ya lo longa me lo nga samila fa pupu ya le fainga la ka fai avol me to ino sole nga ya pongi wa kula ngo piso pa ko pe si ule o le ka kangi le alu le alu ma o le lo me ma tu or man si angana mo me o tapa tonga ya e pau e pusta i lo leo ya ka mi ngari ka pa ko me la ka mo ngi ya lan ka e bodi oro te vai tu akele le mai ngoro faranginga le wai o le fa mai ia nisi o le tama o le fa perpale oi ya mai ai fa mai isi o le tama o le fau tua e mai o mare kodu la le mai kama ya le o pikia mare kodu le o le tama o le fa perpale o le tama o le au fau tua ma le tama mo e o mali liu te to kolua ka mai le wa mai o se a se me mun ka sa ka ko fongo a veces me llama me la hansa ka ko pa me que fa mun Ole vai faranginga Oscar vai faranginga ye kodur ko inga sei fiti dai vai fai le se kala fi Oscar la ave runga le ngor ka ko por kala I'm sorry or por kala me or ka ko por kala fakas vai ele fa ka yo mo ka so fai ole vai nga le ele me fai ngo fai fa maruru ko sui ele me fai ngo over ele me fai ngo fai fa unga ole a pasia ku le voter ka ko ar ka ko afia ole la uma fai ko Oscar kala fi e ke ti kala oi o sua fangi ko tama o le fa perpale tama o le fau tua ma le tama mo e o mali liu te to a vera nga ya no pe maxila a vera ya pe maxila te kau ele ya ma pe maxila le yo le la for vai kele la e fai mer or ko paro ka fa di dilu Ole ka ko paro ka fa lilo o fa si ruo tama ole fa palpale tama ole fau tua male tama o o mali ia pe fa vingo foi tama o fa fine o mali te to le la uila kama fingira mali a vera nga ya pe maxila yo le ka ko konga ya a ver kama fa palpale si ka so vui la me vianga por kamaro ka ko ya ala ole shime
la forishime kama la ole fau tua fa pale mai tina o maliu te tolu ya fonge ya kule pa fa suo kama la fa kokua ya fau tua ya le mo ngo so tu le pa fa te suo o le te ma le au si le ia mo foka wiri ole o fai le mana tu mai la o fionga ai le sui mamano wa fa checkpoint mana tu mai o mea ia ele fai mai i so fina ngano o le o fai tu le tala le ta il mota ma pulo le mota o le ave fai merka ko paroka ye ke mo ko fo or ka mo ko o sa o le wa umaenga di fa mo for paroka aquilo é tasi au tiute lei to be honest o é kasi le au que vai matua fetau le mau no mea o le tangata na te fau tuaina ila toa wa mariliu te tolua io o vai la uma futanga mai o la wa fa longo o lau fautua o le fautua e ave fa moi le o ko mo ko ifo ave la le taitonga ya vai lua du pe makasila ma misa le o fa po mai e heiri le tala fa mai tama o le au no fofua mangaia ka fa po wa ila ngai so tama o le fautua tama o le fa prepale ma le tama o le au no fua no special interest well, special interest in the society. So vedi ya lei tatia tu pe uma farka ko paroka e te tauna uma e tatu por kalame ya wa seki ka ko e te tauna uma e tatu por kalame wa fa mautu mai po le ale usa o ka fada tu mau ai olona fa alanginga fa samoa sorry Oscar mga mie fu mo so io ba ko la fu ke pisa me la ka mo pa la fa io me ma ya fa ya fu mo so ma ko